My body is a woman. Continental Black Chili Driving Experience dan 2. Ta prvi avto, v katerega se bo z Anžetom usedla, je pa tale za mano Velar. Zdaj, hrvaški kolegi so se včeraj zajebavali, da tisti, ki voz Velarja, voz tankar, ampak smo se pa vsi zvečer strinjali, da je Tesla v vinkih. Mislim, Velar je bistveno boljši. Če pa res, jaz ne moram pomagati. Pa če Tesla full gre! Ja, Tesla full gre, to je res. Sam ne toliko full čez ovinke, to je pa tudi res. Veverca. Ok, to se pravi Velar, gume so, ček se malo, Conti Sport Contact 5. Gospod, ti kaj drugače? V redu, ja. Neč mi rit ne peče. Stari, ta avto se za SUV res dobro pele. Ja. Si do ful oska cesta, moraš biti ful previden. Ne samo zato, ker je oska, pa v bistvu placa za avto pa pol, predvsem zato, ker v tem primeru se non-stop menjata sonce, senca. In pa veš, vsak uč rab desetinko, dve, včasih pol sekunde, da se prvap, in pa je to lahko problem, če prehitro peleš, ker prepozno vidiš, če se kaj zgodi. Ali vzameš na takih predstavitvah avtomobilskih, gumarskih cajt, da si ogledaš okolico, takrat, ko čakaš, da avto mimo pride, ko snemaš, takrat si lahko vzameš tako 7 sekund pa pol, da uživaš v taki pokrajini. Malo se je pa premaknil, a? Driver change, mogoče lahko povem še kakšno besedo. Stari, tale pa huda serpentina. Kakšno besedo povem o avtu, to se pravi Velar, dizelski motor, šestvaljnik se hotel reči, 300 konjev, kar se pogona tiče, lej, 4-kolesen je, razmeroma inteligenten, vektoriranje navora, take reči, no, ki zelo lepo dopolnjujejo že v osnovi odlično nastavljeno podvozje. Kar se pa trase tiče, Continental, thumbs up, jug Francije, kar dobro poznam zaradi vseh avtomobilskih predstavitev, ki se tukaj zgodijo, ampak takih razgledov že dolg ne. Čak bom pokazal, lej. A je tole malo jače, a? Zdaj pa na vrsti drug avto, danes to je točno tale. To se pravi M240i, pa X-Drive, pa vidim, da ima še par M-Performance delov, vidiš? Carbon fiber. Gume so valjda odmišljena. Imam se. Conti Sport Contact 5 SSR. Self-sustaining run flat, predvsem ta run flat del je zelo pomemben. Run flat veš, kaj pomeni, ne? Če slučajno ne veš, če ti počeš gumo, lahko peleš naprej, ni problem. Mislim, imaš neke omejitve glede hitrosti, pa tako naprej, ampak načeloma lahko peleš naprej. To je najbolj pomemben. Inač ne, gremo in trikotnik. Je pa tako, da v tem avtu ne bom zgubljal preveč besed, tudi komotar minute, ajde, ni bil kabrio, ampak motor poznamo, avto poznamo, dobro, slišimo ga pa lahko vse malo, a ne, to si pa zasluži. Stari, pa tega, le RS, pa pele filtre. Kaj se je pa prvič zgodil zdaj v 2 dnevih, da me je zamikal, da bi zamenil avto s kom drugim tako na cesti? A s tem? Ja. S Focusom? Ja. Gremo naprej, naslednji avto, Mercedes C43 AMG, ki ima najboljši zvok od vseh tukaj. To je treba priznati. A narediva en cold start že. 5, 6, 7, 8... tunel! Tunel! Haha, tunel! Še en tunel! To ni normalno. To je to, jaz lahko spakiram pa grem dam. Kažem komad bang bang. Zdaj so lahko majhna otroka, presežem. Ni hecam, kako se enih stvari ne moreš nikoli naveličati.
zato ker zburu se moram polulati. Hvala ga, velar. Adijo. Kva pa tele uživajo, jih vidiš, le tamle dol so, čak samo bom pozumil. Evo, jih vidiš? Stari, ta zoom, ne mi reč, da... Pa še jaz malo za volan, vse ne vem, kaj ti točno rečem, no, 300, koliko 60-70 konjev, nazadna kolesa, zvočna kulisa, ki je taka, ki se za Anglija spodob. Enega štoparja sva videla, ga poberava. You need a ride? I go to a festival in India. So 15 more kilometers from here. Okay, I can go with you? Yeah, no problem. Ah, good. I never come in this car. No? Yeah. Oh, wait. Slowly. Oh, You okay? oh it's really hard for me. Because I'm... big move in body. Sorry, man. It's okay. One more time, just a little bit. Yeah. Oh, yeah. My body is a woman. Can I show you some corners? How to go a bit faster through corners? I'll just show you. Yeah. Oh, shit. What's your name, by the way? Antoine. Cyril. Cyril. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you, guys. It's incredible. I have made this one time in my life. Thank you for life, for see you and Yeah, no it's problem. really No problem. present. It's okay if you want go speed. Ste že navadno, dec. Thank you so much. Wait, I give you one small present. This is for you, man. No, you have to. Please, you keep it. It's for you. I find a lot of for the day and Oh, I really? keep for, Wow, keep it's- for the people. Hey, thank you so much, Antoine. Me, thank you so much. Man. Hey, take care, have fun, okay? Thank you so much. Bye bye. Bye. Desno me je dal 4 peresno detlico. Si ko je bil vse ostali. 5 peresno. Kaj? Resno? 5 peresno. Čau! Bye. In to je to. Continental Black Chili Driving Experience out.